Ikumet minute ntsena bilawara ya khumembiri nhlekani mingisirome na ku hlekanisa ku ronga ngisela station lexi ri koho eka nhlekani lowu namuntlha i ravumune siku helera ravutsevu ra n'hweti leya ya mawuwani lembe na magidibiri makhumembiri nharhu mina ni khalanga pet mathebula in'wana ra simati wa jimo wa xitlangoma wa xingiritano wa xicacaro makunani wa ndandhatsi mingisirome ku ronga ningisela ri koho nga u kha ningisela la Gauteng eMpumalanga eNorthwest Limpopo na weni kumaka i-audio streaming ya mgaralo na fm.co.za hlangane na kambela namuntlha hi ku tisana na ku Afrika Wa Vulavula humelerisiwa hi Ncindani Eric Mabasa ifamba tsingo kufika eka hafu ku phela awara liya ya khume nharhu nhlekani lowu timhaka ti tele mingisero mgaralo FM timhaka ti tele leti hi lava ku twa kun'we miangula mukuyini to eka 0860002543 mi nga tirhisana mathebula dp@sabc.co.za tolo hi twe ku bhakanyeriwa tlhelo ka matshalatshala ya khale ka president ya ku ringeta ku lava ku ta tengisa President Matamela Ramaphosa endzhaku ka loko va hehla leswaku president va hoxe xandla ka timhaka ta ku hangalasiwa ka timhaka ta vuxokoxoko bya swa rihanyo ra vona leswi nga hetelela swi endla leswaku va tshukisela mahlo na muchuchisi Belly Downer hambi ku ri muteki wa mahungu Karen Mon lava va tshukisela mahlo hi mhaka ku va ku hehliwa leswaku ongeti ku humesiwe vuxokoxoko lebyi byi fambelanaka na timhaka ta leti ti langutaka eka rihanyo ra khale ka president kasi ke hi ku ya va Jacob Zuma Foundation vulavuleri wa vona u tsayiwa kha vula leswaku va ha ri ku hlayeni ka xiboho lexiya xa le Khoto se ta va ka hi bula na mutivi wa nawu eka mhaka yale hi twa ku va ri yini hi mhaka yale ku ya emahlweni loko hi langute ngopfungopfu ka timhaka totoleto leti ti nga ta ku yisiwa Khoto ka president hi khale ka president kasi ke xin'wana lexi nga koho hi ta twa vuhleri na le ka wehe hi nga tsakela ku twa vuhleri byolebyo bya ku dokodela Mampila Rampila va tsalele papila president Cyril Ramaphosa va vulavula hi timhaka ta ku timhaka ta state capture a ti yimangi ta ha ri ku yeni emahlweni hi ndlela leyi va kha va nyika swikombiso hi ku hambanahambana ka swona hi ndlela leyi se hi nga lava ku ta twana le ka wehe mingisero wa mehe hi le ka 0860002543 u nga tirhisana mathebula dp@sabc.co.za hi ndlela yaleyo hi kota ku twa ku n'wangulo wa wena ka mhaka leyi nga khoma yona ku nga va ku ri wihi hi ta va hi ri na muhleri ka mhaka yeleyo va hi nyika n'wangulo wa vona ku ya emahlweni namuntlha i siku leri ri nga vekeriwa tlhelo hi va Congress of South African Trade Unions COSATU va vulavula hi timhaka ta ku vele ku komiseni ku vilela namuntlha swi le ku fambeni njhani kwala mi nga koho hi le ka 0860002543 hi ndlela yoleyo swi tikomba ku ri na xiphiqo loko swi ta ka timhaka ta ku thoriwa ka meyara mi ta tsundzuka ku hi tshama hi bula na buti Jimmy la hi vulavula na vona kusuka ka African National Congress Limpopo mayelana na ku thoriwa ka meyara se hi lava ku ta twa ku va ri yini hikuva swi tikomba ngeti a swi le ku fambeni ku ya hi laha swi nga kunguhatiwa ha kona na n'we kumbexana mi nga ku mi tiva swo karhi hi nga tsakela ku twa tlhelo ra n'wehe ra mhaka ngopfungopfu ka mhaka yoleyo leswaku hi ta kota ku twa ku ku endleka yini ku yisa emahlweni hi timhaka toleto hi ndlela yoleyo se hi ta va kha hi bula na vona hi twa ku va ri yini eka mhaka yoleyo kambe ke wena ha ku rhamba 0860002543 andakale sweswo mingisero mganalo na FM makomba ndlela a hi kuti ku n'wangulo wa wena u ri yini ku ni mentlhanu timinete ntsena ku bela awara ya khume mbirhi mingisero wo sungula hi loyi i nhlekani aye papa ni vurini ku mina hi kota tshunta wa ni ri ntirhweni la ni nga hikokwalaho ka yini mi vona swi ri na nkoka ku mi tikuma mi nga nghenelangi ku kombisa ku vilela loko but ni hlamuserile na tolo ku ri a ni voni swi ri na nkoka n'wana bava because hi nga ri ha tikisela eku tikiselana mali ni le ku hi laveni mara ku na vanhu vo tala laha ni nga chayela kona namuntlha ne a ndzi zangi ni vona ku ri na swikhipa swo tshuka kumbe njhani a ndzi zangi ni vona nchumu na sweswi ni tipakela la khayela mi khona a ku na nchumu a ni vona nexe futhi a ni voni nchumu a ni fi kumbexana ku hala va Soweto mara Midrand Fourways Loni Hill va letiwani hinkwato va khayelana a ni voni nchumu khuluka ku va kahle hi le ku tirheni le ntirhweni kasi ntirho a ni voni nkoka wa swona hi ku ni mi hlamusele kahle tolo ni ku mina ni nkoka wa swona u vona ku laha ni tirhela kona vo ti endlela kahle i nge ri khampani leyi fanele yi ku tirhela
yi ku vulavulela about ntiyiso ku landza ntiyiso ku tlhe ku va munhu a nga mbala uniform ya wena uniform leyi nga mbala yo ya yisa grocery ka union ya wena ntiyiso sweswo hi kwini la yaka kona i mbala uniform ya mina leswi nga mbarisa swona mara hi loyi wa ingena la officially yino ti nga ti 4 nhlazi nga to ti 4 yino la va fika va share grocery leyi uniform leyi mina nga mbala yo va ni vulavulela yini vanhu valava wa va nga yi ti tirhela 25 cents la ni hola ku nta va right loko ti 25 ni va right a ku na nchumu la nga driver ko botset ka ha ri clean a hi tweni van'wana va rin'wana ba na metero boto amena cancer enkom 0860002543 hi ndlela yo leyo un'wana i vulavula hi timhaka ta ku swi tikomba ngeti va timhaka ta rixaka rero ku nkwetlembetano wa timhaka ta vuhosi wu tikomba wu kha wu ya mahlweni hi ndlela leyo ku nga va kha wu vanga yini i swin'wana swa leswi kumbexana hi nga kumaka siku hi tshama hansi hi bula kahle timhaka ta vuhosi ti fambisa ku yini eka tiko reru hi ndlela yoyeleyo nangonako i Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM makomba ndlela hi ku haxela wona tweak suka neno a Polokwane a hi ku tumikisela me 0860002543 timhaka tiko leti leti mi nga kumana na to hi leti va ku hi kha hi lava ku twa to loko ha ri ka nkarhi lowu nhleka njani pfokele minjhani papa efukeni okay nkumbela ku va xikala vito na me na khumbeka ka mhaka leyi ya vukhosati because na eka union ya sama nchabe ku vula vito ra mina ta va ku tulumalumanyana xichangana ku na timhaka ta ku tala buti a vona vanhu lava u ta vona ku va na migingiriko loko u vona se ya ka ti-election ka ti-general election because you know what the COSATU is trying to emphasize i ta vulavula hi xilo lexi khumbaka hina ku nga ku va le ku lweleni ka hina ku humelela yini mara na xexi a ku na lexi va nga ta ku byela xona xa ku lexi nga vuya na xona ka bargaining council lexi leyi nga vuya na xona ka SALK mara timali ti ta kokiwa ku ya remember of what affiliate allied union ka COSATU as an umbrella but lexi va nga ta tela na xona ku i vatirhi u ta kuma leswaku va ku mani se i deputy director mani se i director kahle we are pushing the four frontiers lava nga koho ka COSATU na vo SAMU na vo Nehawu all that hina vatirhi va ku i le ku hluphekeni hina va ku tirhi va ku i le henhla ka tihinini operator timovha hi khandziya yinini ka timovha ta mitirhi leyi tirhaka koka ka government a yi kumi nchumu butpet ene ya safarisiwa nkarhi hinkwako loko u kuma xa ku u tirhe ti-overtime fanele u kuma ti-overtime ta n'we va ku va lava ti-attachment ta njhani ku munhu u ku sendise tifomo ta standby u fanele u nghena ntirhweni mara u kuma xa ku va ku hi ya strike lexi a xi pfuni nchumu xi pfuna vona ku va kota ku negotiate what's on the table ku loyi u kuma yini loyi a nga kumi yini sweswinyani budi loko u nga ku byela u kuma ku huma lava tuva le ka hina leya Komeri mingisero men a khota na mhaka yin'wana network yi fika yi call 0860002543 tirhisana mathevela dp@sabc.co.za lava ri ku na But Foster ndleka minjhani botwet pfukeli minjhani botwa mina pfuke I can't mina hi ku vona ka mina leswa ti-union masiku lamawani kahle it's a waste of time because tikhampani to tala sweswi ti nghenise ti-agent hikuva va swi tiva ku loko ku ri na agent a ku na lexi va xi luzaka mina hambi mo strike va agent va ta tirha na mina ni un'wana loyi ni nga under agent ni na 3 years ni kha ni tirha ka agent la ni nga kona I think ti nga tirha vo 7 to 8 ti-agent andhawini yin'we lero hambi ma-permanent mo kumeka ma strike a ha ri na staff xo tala lexi xi nga qhuvekaku na ntirho luwa hi mhaka ku ku na vanhu va ti-agent kambe mi ta kuma ku ri aka ti-agent letiwani bona va lava va vo COSATU or timembara ta ANC va kona lava va nga na tona ti-agent leti hikuva loko a ku ri a va kona a va ta loko ti-agent tiwuma ku vanhu va kota ku va nghena straight eka tikhampani mara hinkwaswo swilo leswi va miyerile swi vula ku kona lomu va dyaka kona vo toka va nga vuli ku hayi hela laniwani ka ti-agent
hi le ku benefiteni ka ti-agent leti ti nga laya mina ni tirhaka kona ku na kulukumba un'wanyana u na more than 10 years na sweswi wa ha ri ka agent a nge se kuma permanent leswi vula ku va nga ha hela va nga n'wi permanentanga ene ti-agent leti ti hambanile ku na leti ti nga kona a bargaining council ku na leti ti nga ri kona a bargaining council ku fana wena u tivekela mali ya wena ya wexe ene a swi olovi ku wena u nga tivekela mali ya wexe so swa ti-union a swa ha ri na matimba sweswi a va strike mara a swa ha ri na matimba ka nkarhi wa sweswiwani nametwe nkheseri botse enkom 0860002543 nongona ku Afrika Wa Vulavula hele ka Munghana Lonene FM na riteka riqingho rero andakarish andlala mavonelo ya wena u chuchekile Afrika Wa Vulavula Munghana Lonene FM makombandlela hela nga kona mingisero Munghana Lonene FM makali nga humelela a box back yo yi tlhelerisela ndzhaku ka ku tani tiko ka ha ri na nawu ke naku vanhu lava taku ngopfungopfu lava va tisaka vugevenga na yini mi kuma ku va suka matikweni le handle va fika va tshama na hina kwala mi va lungisela tiyindlu mi va ndlela byetlelo mi ndla hinkwaswo loko se swi bihile jikijiki hayi kahle tiko leri a ri borile tiko leri ndeyi kuve va fikeleka ku na vanhu va nga na tirumu va nga tshamisa vanhu va nga swi tiveki no va nghenise ku yini Afrika-Dzonga sweswo se hi ku vele ku vuyeriweni n'wana mingiseri lowu hleka enhlikana vaxumi papa xo sungula ni ta rhanga ni mi saluta even though ni mi saluta ni nga mi voni mi ri estudio Polokwane xa vumbirhi radio yi na matimba swinene xa vunharhu a ni vulavula hi ti-radio hinkwato ni vulavula hi nongonoko lowu sungulaka hi 12:05 wa Afrika Wa Vulavula xo hetelela ni vula ni ri na vumbhoni bya ku a ni ri engomeni ka madlala ni nga va ni tshame 2 weeks lahaya sweswi mi nga ti tekeli hansi n'wina va nongonoko wa Afrika Wa Vulavula xo sungula mi nga ti nyaji leswi mi kha mi vulavulaka mi vatswari xiyanimoya xa n'wina xi na matimba ni vula hi ndlela leyi to rhanga ni vula leswi ni ku swi khatsa hi ku vulavulela hala ka radio ya mina leyi ni yi rhandzaka ku nga Munghana Lonene leyi ni nga sungula na yona yi ri radio Tsonga sweswiwani ni famba 36 years ni kha ni yi seketela ntirho lowu Afrika wu nga wu tirheni wa vulavula ni wu vone hi matihlo ya mina laya ngome loku nga kona hala Thema ka Mashamba loko mi vulavula hi tingoma mi vulavula hi tingoma mi lava na valava tihosi na swin'wana hambi loko ku ri ku vanhu va vulavula hi ku lexi ni nga xi dyondza ngopfu mina Bali wa Max va ra wa Meloni n'wi rhandzaka tinxaka letin'wana ku ti vulavula ta kotlana ta yelana ta fambelana loko za i kuma ku na un'wanyana a nga twisiseki swa un'wanyana leswi swi vulaka oppositions ka vanhu va laha loko fika i languta eMitsonga kumbe eMichangana ko hava munhu a nga solaka un'wanyana a ku tikisela handle ka loko sweswi pheta u vulavula swilo tinxaka letin'wana ti swi amukerile ni swi vone ngomeni mara lava nga va wehe veri i tindlanqono mi swi tiva a no mi dyondzisa a ni dyondzisa rixaka ra ka hina ra Matsonga Machangani a mi sapotani ta swa xitiki xa hina loko xi kula hi n'we mi xi kokelaka ndzhaku loko ni ri laya ni nga vulavulisaka ngoma mehe ni ye ngomeni hi 1971 ka xitachi mara leswi Munghana Lonene yi nga swi endla va kheleterile vanhu a wu yile hileswaku ni te ni ta kuma na xihundla xa ku vanhu lava yaku leyi ku na laha tshamaka a ri laha ni mi nyika xikombiso loko n'wana wa mina a ya ngomeni i fambe na vusiku ni nga swi tivi a ya ka bungeni va fambe hi 12 navusiku loko va ri leyi ni foneriwile ku ha n'wi nghenisa kumbe ha n'wi tlherisa na se mina tata wa kona nga peluka ni ku a ngheni hi ku mina tatana wa yena ni yile a ni na swo biha hi sweswo loko a za a chochovela a ta na vusiku mi nga ha n'wi tlherisi ni ta n'wi pfuxela mundzuku nampundzu a va ndla yini a va seketela nongonoko wa Pet Khalangana Ncindani wa Afrika Wa Vulavula
tolo kunene mbilu ya mina yi vavile ni ya ka muti wa mfanelo loyi a nga tlherisiwa ku loko ni suka ni nghena ku nghena kunene mina raya va ku ye hi loyi i ya ku hi poteni ka radio leya yena ene misale wa karata lwa phete i ta hi karata a bya tlhela ku tlhele munhu tolo misale a nga tlhela tolo swivara ni i munhu nkulu wa khwasa ku nghena reason ni yeni ya vutisa ku i tlheriseriwa yini na i mutswari a ku a nga na mali ni hleketa loko mi endla interview na hosi Mdavula kasi ngoma leyi a hi tiva yona a ku nga ri bindzu ya hina se leya sweswiwani ku laviwa timali to tala i mali muni sweswi mara hikuva 1,500 ya hayi ta to koka ku hlaka pet khala nga swivara wa mina ku ka tika se lexi me ni lava ku xo sweswa ni vatswari va mfana luya va swi lava ya ngomeni i tlherile hi mhaka ku chaya radio na ku chava ku hava concert ku hava tifomo la ku busy ngo ndhawu leyi ma ku tiva n'wina se mina ni te loko ni ya vona na vatswari va vo loko a ni kote ku swi tiva ku i mi siva sweswi patwini ku we loko mi tlhela mi ka mi kokakokata ku ni mi vonile botpeli ka tolo veri vatswari va mali yo ku nghena ene mali yi tele ngopfu se lexi lavekaka a hi tlheleleni ka ndhavuko hi suka ka mabindzu swa hi vangela switandzhaku swo ka swi nga ri kahle hikuva loko ngoma yi ri ngoma leyi hi tivaka yoleyo a hi tiva yona Periyuka Cindani na Khalanga na Mogene na mani yi cinca yi va business a ya ha ri yona ngoma xa hetelelo hlaya milawu phela loko mi ya ngomeni leswiya i discipline i mandlele ya ku aka wanuna ni tsake ngoma loko mi vulavula hi ngoma mi tlhela mi vulavula hi ya Mpumalanga va 600 va humile hinkwavo ni na va lava si va ra Pet Khalanga na mi tshembisa va ta huma mara lexi lavekaka vana lava tsutsumelaka va vona vanghana va vona timhaka ta tikereke ni nge ngheni kereke ya munhu hi ku mina a kerekeni mehe ni membara ya ZCC mara a ni tsemiwangi kereke ya ka ZCC a ni tshama ni tsemiwa hi ku n'wana wa mina yi ngomeni no ti tsema hi ku loko n'wana a ya ngomeni va ni tsema Yesu i koho a hi swona entiyisi hi khongela Yesu a hi khongeli ti-administration na Pet Khalanga kereke ya yena na murhangeli na bishop se xo hetelela a ni tela sweswo ku ta vula sweswo ntsene na ku yana ni mahlweni matirhelo ya n'we ma twiwo ene loko ma ha vulavula hi leyi ya tinyinyona laha ka tinyinyona munhu wa ntima a nga twi ku tikeriwa a nga yi twi pressure vanhu lava nga thoriwa mintirhweni makhixini va hola va 800 van'wani 1,500 hi n'hweti loko nyinyona hina na ha ri full time shop steward ni tirha ka ha ri nkarhi lowuya wa valungu milungu wa yingisela 1 milungu wa yitwa pressure milungu 6 ya 1995 4 milungu wa landzelerisa ene munhu wa ntima wa ka hina muAfrika a landzelerisi hikokwalaho ka ku ni vula ni nga tinyingi ni nga kanakani nkarhi hava ntirho wa nyinyona wu nga kona sweswi ni vutise byele dzimavhavi byele dzimavhavi ni ku he ndhawu i fana na Pet i fana na Pelu i tshama i tirha kwihi loko mi vona va hisela va tinyona va concert va la ku fositela swilo leswiya vo tala va vona va ha tikokola va tshama va tirha va la ku tirha ku tshama ka tinyinyona va cina nenge hansi nenge famba ni milava mintirho nkarhi hava ntirho wa nyinyona sweswiwani a va hi ku tirheni loyi a twa pressure ku ri mulungu munhu wa ntima a ngo n'wi byela nge ncinci i to famba kun'wanyana laha yi vona ku i ta hola koho inkomu 100 0860 02543 i makumembiri nkaye timinete yi nga si ba awara ya n'we hi 20 kuma nga awara yin'we ta emisekwini a hi amukeleni mani nkosinath joke nkosinath eJohannesburg Thembisa Alex Nasowethu kuya kwale kagiso ditokela kahle eka 103.2 FM Munghana Lonene FM Makombandlela Afrika Wa Vulavula so a yi le ka nkarhi wa right wo ku vita vanhu sweswi hi ku ti khomisa tingana ku nga viti munhu ene vita hala ku hosta na competition ya nchumu hi ku swin'wana swi yivengele swikweleti swa ti-etoll laniwa va lava hakelisa hina va nga hi byelanga ku swa ku va lomba mali so a ya hala nchumu la a va rhangi ku lunghisiwa tiko ku lunghisiwa border gate se hi rhamba vanhu kahle hi ri proud ni kota ku teka munghana wa mina no misa John Palamende ya rixaka ila hi nga kona mingisero mukela Lona FM la ku bula na Advocate Ntsako Baloyi hi bula na vona laha hi timhaka letiya ta xiboho lexi tekiweke khoto la henhla ya
Gauteng tolo endzhaku ka loko khale ka president va ringete matshalatshala ya ku la ku vona kumbe ku tengisa president Cyril Ramaphosa hi mhaka ya swihehlo lesiya swa ku pfutisiwa ka timhaka leti ti fambelanaka na timhaka ta xiyimo xa rihanyo ra khale ka president Jacob Zuma. Mani nga heti nkarhi hi amukela advocate Ntsako Baloyi kusuka ka Baloyi attorneys Ntsako Baloyi attorneys la Pitori la khala nga hleka ni botsete hi xivutini na vayingiseri. Okay, sa swinene man khale nga se ri twa rito rero. Ya matrinyana. Ai sunguleni ka mhaka leyi khale ka ya famba na yona mina na n'wina ya timhaka leti ya ti khumbaku khale ka president na president hi timhaka ta ku pfutisiwa ka swiviko swa rihanyo ra khale ka president. Khoto yi ri yini kahle hi xiboho xa yona xa tolo? Botsete se swi mi nga swi vula ku ri i timhaka ta ku pfutisiwa ka maphepha ya rihanyo i timhaka leti suka kwalaha ka 2021 loko swi endleka swilo leswi loko swi humelela kumbe loko lava hehliwaka va hehliwa ene laha hi vulavula hi loyi va n'wi vulaka Billy Downer na Karen Mon. Se loko swi humelele hi ndlela yaleyo botsete kulukumba Zuma va kombisa ku ri president a nghenele kumbe va tsalele president papila ku a nghenelela na sweswi nga va swi endleke hi I think August 2021 president a nga va hlamula ku ri sweswo yimani swi yisa ka ndzawulo ya vululamo kumbe ka kulukumba Ronald Lamula. Se hi laha timhaka ti nga fikela kona laha kulukumba Zuma va nga ta ku hayi se ri president i hoxe xandla ka mhaka leyiwani hi mhaka ku ri loko se lava vambirhi amakuta va tengisiwa nandziwa u nga yangi mahlweni kumbe laha ku nga ixiwa leswi swi vuriwaka no le prosecute ku ri va nga tengisiwi. Se na president a nga nghenisiwa hi ndlela yaleyo ku ri why na yena a nga yisanga mahlweni leswi a swi vuriwaka i-accessory after the fact loko kulukumba Zuma wa fika court. Leswi ku ta n'wina botsete a ku ri ku ri khoto yi ri yini. Khoto yi ve yi kombisa ka xiboho xa yona xa tolo ku ri leswi swi vulaka no le prosecute certificate lexi xi nga ixiwiwa a yi na ka vula a xi hume hi mavito ya Billy Downer na Karen Mon a swi khumbani helo na president kumbe kulukumba Zuma va hoxita loko va nghenisa president ka phepha leriya ra ku ri na vona va nga ntirho leswi vulaka private prosecution. Se khoto yi kombisa leswaku hayi kumba Ramaphosa va nga nghenisiwi a swi fambelani na vona ene ti-summons letiya ti nga ixiwiwa ku ri ku va na private prosecution ya kulukumba Ramaphosa ti voniwa ti-declare leswi swi vuriwa ku ri it's invalid, unlawful and unconstitutional and then va ku they were set aside na swi hinkwaswo swa swihehlo leswi a swi ri ka tona ti-interdictiwe na pfumeleriwe ku ri kulukumba Zuma va swi yisa mahlweni na ku tengisa kulukumba Ramaphosa hi tlhelo ra leswi vuriwaka private prosecution leswi khoto yi nga boha. Se loko yi bohe leswi swi vula yini hi ku tsakela ka khale ka president na switoveri va hlaya judgment loko va yi hlayile ka ha ri na leswi va nga ta swi endla? Kulukumba Zuma i ndlopula yo ka yi nga wiri mbambu rin'we loko se hi kha hi langutisa leswi va fambisaka swona timhaka ta vona ta ku a court ka vula va ha ri ku hlayeni ka judgment va le ku hi langutisiseni na sweswi va vula tano namuntlha but a sweswo hi nga vula ku na loko va lava ku yisa mahlweni a ko va sweswo swa ntolovelo mara a ku na nchumu lexi hi nga ta ku hi nga va advise ku ri va ta humelela ka xona ku hi leti judgment leti hlamusaka xiswona ene leswi anyway a swi languteriwile a swi to hlamarisa loko a vo lo humelela ka xikombelo xa vona. Kuve loko a swi languteriwile ve le ku landzeleleni swilo leswi swi tikomba ku a va nge humeleli va lava ku fikelela mi ta tsundzuka botsete timhaka leti humelele ti ta etlhelo ra xipolitiki i nkarhi luwa ku ri na conference i nkarhi luwa wa ku ri va East Makhashule va nge ngheneleli a hi lava ngo ka xipolitiki
mara la tsena tsukela kona gore nkulukumba Zuma a la ku zama gore nkulukumba Ramaphosa va step aside loko se sungula se va tsambini nkarhi walowu yani so ku politically kumbe tlhelo ra politiki va nga ha tekela ku fikisa ku fika kwini ka mahlweni hi nga va nga swi tivi but tlhelo ra xinawu hi swi vone ku hala ku sunguleni ku ri a ku na lomu swi nga ta ya kona se na loko vo appeal ta hlamarisa swinene ya hileswaku ni hlamarisa hi ku n'we va tiva nawu miri loko vo ya mahlweni na nandzu lowu ko va ku ti hetela nkarhi ivi na mbuyelo wu fika wu vuya tani wu komba ku a va humeleli kambe va va ri na muyimeri wa nawu yeyi va kha va tsundzuxa yini wepeisa tikanyana nawu ta tshama wu ri na mavonelo mambirhi loko ze wu ya a Khoto se a nkarhi hinkwayo nga ta ku mavonelo ya hina ku ya hi nawu ya fana kun'wani hi ti nghenisaka swilo ti byela kumbe hi nga cinca nawu langutiwa hi ndlela rin'wana u nga tihlo ra hina leswi swi sukaka swi nga koteki mara a ni hi va hi ringetini va rindzwalo hi ringetela makatleyi so na sweswo hi nga vula ku a hi swi tivi ku ri hi tlhelo ra xipolitiki loko mo hlaya judgment liya ya humesa le rivaleni ku na leswi vuriwaka ulterior motive lero sweswo swi kombisa ku na makungu yo karhi lama ma lava fikeleriwa yo hambana na ya xinawu se na judgment ya swi vula sweswo ni pfumela naswona ku na that ulterior motive se question i ku ri ulterior motive ya ha ta ya mahlweni kumbe kulukumba Zuma se va ta yi tshika na so a hi tlhelo ngopfu ra xinawu leswi swi nga xiswona la a hi tsele loko khoto le henhla yi teke xiboho ku sele tikhoto tiku kumbe ku sele magoza wahi lama khale ka president va nga ya teka hi xinawu tani leswi swi vula ku ri va fanele nawu va endla leswi swi vula leave to appeal va fanele va applya ka ti-judge ta tinharhu va kombela ku appeal judgment leyiwani leswi swi vuriwa yini leave to appeal leswi ta va ringo ro sungula la obviously va nga ta aleriwa loko va aleriwa se hi lava ndhaku leswi swi vuriwaka ku petition na Supreme Court of Appeal leswi vulaka va draw petition va draft petition va tsutsumela a Supreme Court of Appeal ku va ku vona va la ku konanisa xiboho lexiwani so va ha ri na tindlela teto ene loko va kha va vulavula case leyiwani yi na ti-constitutional and then yi na ku ri leswi kulumba Zuma va nga swi endla it's unconstitutional so rito rero on its own ra vula ku loko vo tsanela Supreme Court va na right ya ku yi tela ka constitutional ko i mani ka sa ri nghenisaka rito rero i ti-judgment leti nghenisaka loko nkulukumba Ramaphosa va endla application hi vo va nga ta na xikombelo xa ku leswi swi endliwaka nkulukumba Zuma it's unlawful and unconstitutional se loko na judgment yi vuya yi te the private prosecution is unlawful and unconstitutional yi yimena yini na nkulukumba Ramaphosa ku ya hi xikombelo xa vona se ku hlamula xo swa n'wana ni nga hlamula leswaku ri nkulukumba Ramaphosa va nga swi nghenisa ene a va langute yini ti-constitutional right ta vona ku ri ti le ku xitama xa karati le ku kandiyeriweni le ku kandiyeriweni so hi leswi va nga yi ta xiswona so automatically va yi nghenise constitution yi va yi suka hi ndlela leyo yi ta fambisa xisweswo longulukumba Zuma va ndle sweswo hi nga swi tolovela swi vula ku yi ya hela kwale constitutional court advocate ni mi twini ene xin'wana lexi lexi va vaka eku ri va hakerisiwa na ti-cost ta leswi vula ti-cost of two councils se na loko va hala ku yisa mahlweni ku ri Mr Zuma va ta hakela ti-cost se ti huma xikhomeni xa vona a ti humi ka government hi ta hi vutisa kambe siku rin'wana hi ku hi tshame hi vulavula na nkulukumba Mzanele Lemanyi lava vulavula timhaka ta ku ha mali le mutini se ti-cost leti le ku hakeriweni hi mali yo huma kwihi kambe swa siku rin'wana swoleswo advocate ikensile swinene nkarhi van'wena inkomo i sweswo mingisero munghana wa FM va hi bula na vona Advocate Ntsako Baloyi a hi bula na vona va kha va hi nyika xifaniso xa hi laha swilo swi nga tshamaka loko swi ta ka timhaka ta xiboho lexiya xa khoto ya le henhla ye le Gauteng leyi a yi vulavula hi timhaka ta
xiboho lexiya ku ri swi nge koteki ku khale ka president va yisa mahlweni na ku chuchisa president mayelana na swihehlo leswi fambelanaka na timhaka ta ku langutiwa ngopfu ka timhaka leti ti khumbaka matshamele ya swilo hi timhaka ta swa rihanyo ra khale ka president hi ndlela yeleyo. Hi la ku bula na Good-enough Mashego ne Good-enough Mashego mhleri wa hina wa tipolitiki hi la ku bula na yena laha hi vulavula hi languteka timhaka leti va lexi ni nga ku xihlaya ku swi vhe swi komba kahle ku a va ri tshika ntirho kambe ve ri tiyisisa swiboho leswi ya i nga swi tshembisa hi we nga ta na timhaka ta thuma mina se hi ku rhumile kambe state capture xa ya mahlweni. Good-enough Mashego va yime ku lunga ku lava ku ta hi byela ku hi va vona yini vona ka timhaka totoleto xana state capture ku ya hi laha swi nga captureiwa hi dokodela Mampila Rampila swa hi swona leswi nga le ku endlekeni ke hi kona ku ta korekela wena. Afrika Wa Vulavula 12 to 1:30 exikarhi ka vhiki. Munghana Lonene FM makombandlela Yingisela thwi eka SABC Plus. emhlero wa tipolitiki Good-enough Mashego. Mashego nhleka enhlekani braphet njani epfukeli minjani hana menfukeli anchuweni ku swi nga ndla hi nga mukumi hikuva ka Eskom va teke xiboho xa ku va hetisela stage 1 kambe a xi tali ku tshikelela ngopfu kambe tindhawini tin'wani timhaka ta vuhlanganisi ti hetelela ti va xiphiqo hi ndlela leyi kambe swi ri tani ha khensa swinene ku hi kote ku mukuma dokodela Mampila Rampila va tsale papila leri vangeri va ri kongomisaka president kumbe xana hi nga se vulavula hi papila ku va tsala yini mi nga tsundzuxa vayingiseri ku i mani dokodela Mampila Rampila. dokodela Mampila Rampila swa ku sungula ni rungula vayingiseri va Munghana Lonene. Dokodela Mampila Rampila i un'wanyana wa vanhu va ku ri va lwele freedom la Afrika Dzonga kusukela ndzhaku hi vo 1970 something a tirhisana na vanhu va ku fana na vo Steve Biko ene i ku dyondza i munhu a ku ri dokodela so loko u ri le linyenye ku na ndhawu yin'wanyana ku na tliliniki yin'wanyana le ka Mampila Rampila project ya ku ri a yi sungurile nkarhi wa apartheid mabunu va mu hlongola va mu lahlela kwale linyenye so a sungula clinic leyi ya tirha na vanhu va le na vatiko na vaakatiko va le linyenye se munhu a ku ri loko a vulavula swilo na vatiko na vaakatiko va le linyenye se munhu a ku ri loko a vulavula swilo swi na ku hingiseriwa kahle maka ku ri wa swi kota ku ri a ri munhu wa ku ri u tirha na vo Steve Biko u tirha na vo Bani Pichana vo Dr. Bani Pichana u tirha na vo Strini Mudli vanhu va laka Black Consciousness Movement so hi ku sungula hi 1994 munhu wa ku ri munhu wa mabindzu ku na nkarhi wun'wanyana a tirha a ri managing director ya World Bank a ri Washington DC so endzhaku ka ku ri a tlhelela la kaya yi va munhu wa ku ri a vulavula a va leswi va ku na conscience of the nation a fana na vo tatana Desmond Tutu mara hi lembe leri ka nhlawulo lowu hundzeka a sungula patch ya yena va ku i agang Africa endzhaku ku ri leswi a lava ku sungula na Helen Zille swi nga swi koti ku ri swi endleka so ku na patch ya yena va ku i agang Africa mara ina stulo swin'we nje parlamenteni ye munhu a ku ri sweswi u active la ka mabindzu na ka swin'wanyana swa leswi swilungu va ku ku na civil society se va tsale papila va ri yini ka president papila leri va tsaleke ri vulavula swa ku tala ngopfu leswaku ri loko u yingisela mahungu ku sungula president Cyril Ramaphosa a ta va murhangeri wa Afrika Dzonga a vulavula ku ri twa swilungisa vulavule mhaka ya ku ri thuma mina inkori ya switsundzuka ku ri endzhaku le a ku na slogan va ku thuma mina va tirhisana na risimu leri ra ku nandzika ngopfu ra tatana va lovele rivele vito ra Yuma Masikela a vulavula ku ri no thuma mina so ku va slogan xa ku ri mfumo loyi a wu rhangelaka u ta tirhisana na vanhu ku laveka va vulavula ku ri va lava yini so ye u ta famba lava mi rumaka kona ku ri a ta tirha u vulavule mhaka ya ku ri ku ve na leswi va ku na the 9 states ku ri malembe laha ku ri a ku khome tatana Jacob Zuma i malembe a ku ri a ku na swilo leswi a swi endleka so a lahlekile i malembe a ku ri a lahlekile 9 states wa ku ye mfumo wa ye u ta hambana ngopfu na mfumo wa Jacob Zuma ye u ta tirhisana na vanhu ye u ta nyiketa vanhu va la Afrika Dzonga
ku ri va ta va na hope ya ku ri swilo swi ta endleka ku ta ku nga ri na corruption u ta endla sure ku ri loko ku huma report ya Zondo swilo leswi Judge Zondo ta swi vulavulaka u ta endla sure ku ri mfumo wa yena u ta swi implementa ku ri ku nga vi na corruption yin'wanyana ku nga vi na state capture swin'wanyana loko ya rhangerile ka mfumo leyi so leswi make na mphirisiwela ku ri leswi vanhu va swi voneka swi endleka ku sungula hi 20 hi nkarhi leyi nghena Cyril Ramaphosa 2019 i ku ri hi xilungu va ku the music plays on risimu ro tlanga ri ya mahlweni ku na leswi hambanaka leswi endlekeke ku endleka state capture hi vone ku endleka corruption leyikulu ngopfu hi nkarhi wa COVID ka ku xaviwa ka ti-protection equipment hi vone ku na corruption ya ku tala ngopfu ka Tembisa hospital ku fika laha vanhu van'wana va dlayiwa hi vone ku nga vi na nawu wa ku protecta ti-whistleblower loko munhu a vulavula ku ri no tiva ku ri ku endleka swilo swa ku biha kwini a ku na nawu wa ku tika ngopfu ku ri u ta swi kota ku ri munhu leyi ta n'wi protecta so ku vulavula ku tala ngopfu ku ri na ku fana na Hammanskraal ku va na mhaka ya cholera ku ri sweswi ku na mhaka ya cholera lusikisiki ku na khoto yin'wanyana ku ri va nghena ka container ku ri leswi swo leswa ku ri Cyril Ramaphosa a kombela ku ri a rumiwe ku endla swona na so make Mamphele dokodela Mamphele ku vulavula ku ri vanhu va la Afrika-Dzonga sweswi a va na hope hi mhaka ku ri leswi Cyril Ramaphosa a swi tshembiseke vanhu a ka swi kotaka ku swi endla ene lembe leri swi ta va na nhlawulo se vanhu va tivi leswaku va ta endla yini hi mhaka ku ri swilo leswi vanhu va politiki va swi vulavulaka va ta swi endla a va swilo so hi leswi a swi vulavulaka sweswi na president Cyril Ramaphosa loko ni ka languta tsalwa leri la a hetisela ko i hetisela ku vulwa ni nhlayele vayingiseri xivulwa lexiya a ku ri Mr. President, this letter is to appeal to you to restore your promises as the one sent to serve the people who remain left behind as blue light cars flash by leaving them in the dust. Leswi loko swi teka ku ya hi leswi tsarisiwaka swona loko ku ri xivulavulelo leswi hi nga ku hi nga swi teka literally hi tlhela swi teka figuratively swi vula swo tala swi tikomba va ha ri na ku tshemba ka vo president kambe a va vuli ku va tshika leswi mintirho kambe vo vula ku tirhani leswi mi nga swi tshembisi leswi a swi vulavulaka laha i ntiyiso leyikulu ngopfu ku ri a ni ri brapet loko ku na mhaka ku fana na mhaka le Hammanskraal u yingisela varhangeri va ANC ku ri kahle ku endleke yini kumbe mhaka ya le Thekwini la tsaleke yo ku ri storage ya vanhu yi nghena lava vanhu va lavaka ku tlangela koho and ku fike mhaka ku ri i ti-holiday va nga pfumeli vanhu ku ri va ya le hi mhaka ya ku ri ku nghena storage loko va vulavula na lava connect va ta byela ku ri no va vulavula hi xilungu va ku no the problem is aging infrastructure and wa swi vulavula dokodela Ramaphosa ku ri mi kume swilo leswi swi endliwe i mabuku va swi endlele vanhu va ku ri va tiva ku ri va endlele kumbe 2 million ya vanhu and n'we loko mi khoma mi swi tivile ku ri ku ta va na vanhu lava ta tsariwaka ku ta va na population growth a swi pfuni ku ri u tataka vanhu Hammanskraal wa byela leswaku aging infrastructure kambe a nga swi tivi na ku ri loko vanhu va tala ku ta laveka ku ri expanda infrastructure kambe a nga swi tivi na ku ri loko vanhu vo tala na gezi ku laveka ku va na capacity yin'wanyana so leswi a swi vulavulaka i ntiyiso leyikulu ngopfu and loko a vulavula hi mhaka ya ti-blue light swi vava ngopfu loko se i tsundzuka mhaka leyi endlekeke i weekend leyi hundzeke laha ti-blue light vanhu va ti-blue light va vaviseke vanhu van'wanyana and kuma leswaku vanhu lava ti-blue light a va nga fambisi deputy president ka timovha i vanhu bya ku ri Pet Khalanga i munhu wa VIP protection so na loko a ri le kaya leri tavi kumbe le Bushbuckridge u lava ku khomiwa ku fana na munhu a nga lavi ku fambisana na vanhu ku ri phela ni VIP protection so leswi swi vulavulaka i ntiyiso and leswi ni rhandza ndlela leyi seka swivutiso swa wena ku ri literal and figurative ku ri ku na tipatu ta ku tala ngopfu ta ku ri a ti cheriwanga swikontiri sweswi and loko va nghenile i ti-blue light ta voho loko se va famba literally ku va na dust vona dust ya ku ri i sala la makaya na vanhu mara na mhaka ku ri loko ya ka vanhu u ya na ti-bodyguards swi ya vulavula ku ri so ku na leswi swi chavaka va tiva ku ri ti-promises ta wena a wu ti endlanga mara swin'wanyana leswi ni lavaka ni rhandzaka ku swi vulavula ngopfu ku ri loko u hlaya papira leri ri fana na state of the nation ni nga vulavula ku ri Dr. Mamphele u nyike vanhu the state of the nation i ndlela leyi swi nga ka yona hayi ndlela leyi president a byelaka yona
mara kuna munhu lo a representaka agang South Africa le parlamenteni ku laveka vanhu va hina lava rumiwaka ku ri va ta va parlamenteni va dyondza swa ku ri ku na leswi va ku na private members bill loko ku na problem ku na pongo yin'wana lava ku yi lunghisa ku ri member ya parliament na loko nga ri member na mena wena va swi kota ku tsala le ku va ku na private members bill wo introduce ka parliament ku ri mena lava ku endleka 1 2 3 so u ta vona ku ri u ta swi kota ku lobbya van'wanyana ku ri i ta phasa i ta end up ku iva nauna so ku na ku ri na ya tsala dipapira ku laveka a tirhisa na munhu wa yena le parlamenteni ku ri swilo leswi swin'we mpile yin'we lwiwi ka ti-newspaper ntsena ka mapapira ntsena ku laveka i lwiwa na le parlamenteni ku ri ku na munhu loko ri u hakeriwa mali n'hweti na yin'wanyana u huma ka agang ku ri a vulavula mhaka leyi le parlamenteni hayi leswaku ku ta vulavuriwa laha ka mapapira ntsena a hetseleni Mashego loko mi languta leswi nga tsariwa laha ivi mi languta ku loko ku nghena president Cyril Ramaphosa a ku vulavuriwa hi timhaka ta 9 wasted years loko se va ngheni a va lwisana na 9 wasted years kumbe ku lo tlha ku ya mahlweni ku va wasted 5 years loko hi kha hi languta leswi swi nga tsariwa laha hi dokodela Mamphela Rampela mhaka leyi endlekaka la Braphet ya ku ri vanhu va la Afrika-Dzonga a va twisisi concept ya democracy ku ri democracy a yi vulavuli ku hlawula democracy i vulavula ku hlawula na ku ri endzhaku ku hlawula u ta endla sure kumbe leswi va ku na oversight u monitora ku ri nhlawulo ya wena yi tirha njhani sweswi crime u vulavula i mhaka ya crime u vulavula i mhaka ya xikolo ku ri 84% ya vana va ku ri va le ka grade 4 a va swi koti ku hlaya va twisisa ku laveka endzhaku ka nhlawulo vanhu va famba va ya lava humaka koho va ku nga pfuna njhani ku ri ku nga vi kona crime okay swa ku sungula ku laveka vanhu va tiva leswaku ti-CPF ku sunguliwaka koho loko mhaka ya crime ku ri va nghena ka CPF yi khomiwa yi mhaka ku ri democracy leyi a yi vulavuli nhlawulo i vulavula ku ri ni nga swi kota ku nghena ka CPF loko mi ri ka CPF mi ta endla sure ku ri maphorisa a tirha hi ndlela leyi mi lavaka ku ri va tirha hi yona loko mi heta ku hlawula mi nghena ka ti-SGB mi ta endla sure ku ri ti-library ta le swikolweni ti na tibuku ta kahle ti na tibuku ta ku tsariwa hi ririmi leri mi lavaka ku tsariwa hi roho mi endla sure ku ri swikolo swi fambisiwa hi ndlela leyi mi lavaka ku fambisiwa hi yona leswaku sweswi se ku vulavula hi president ntsena swi komba leswaku ku nga twisisi ku ri president u fanele ku ri a va leswi swilungu va ku na silver bullet a tiva ku ri le Malamulele high school a ku na tibuku kumbe a ku na library le Shatale high school a ku na swakudya mara loko ku na ti-SGB vanhu va Afrika-Dzonga va tisa ku democracy yi vulavula ku ri ku laveka va teka va va ka tikomiti leyi va va ka SGB va va ka CPF va va ka ti-hospital boards swibedhlele swa ku swi na hospital board ya ku tika ngopfu ya vanhu va ku swi twisisa ku nga endleka ku ri kuma vanhu va nyana swakudya mhaka ku ri vanhu hinkwavo ku laveka va endla sure ku ri va nghena ka tikomiti leyi va tirha va holda ti-management ya ti-hospital accountable na department ku laveka yi tiva ku ri loko swibedhlele swa le Masana kumbe swa le Mapuleneng kumbe matikwana kumbe tintswalo ku nga na swakudya board leyi ya swi kota ku tsalela public protector ku ri ku na problem one i board ya ku ri i tikile capacitated na vanhu va ku ri va tiva leswi va swi endlaka hayi leswaku ri ku hlawuriwa national elections endzhaku kwalaho vanhu va ku hayi na ANC ta nghena ka board ya le xikolweni ANC ta nghena ka board ya le xibedhlele swi nge tirhi ku laveka vanhu va tiva ku ri nhlawulo wu endleka kan'we ntsena ka malembe mantlhanu mara ku rhangela kumbe ku gavena ku endliwa hi voho between nhlawulo wa general election. Good enough Mashego khetseli swinene nkarhi wa n'wina ku tiya ku engeta inkomo tlhelo wa tipolitiki good enough Mashego va hi fikisaka timinete timbirhi yi nga se ba awara yan'we hi yo mhaka hi ku sweswo mingisero mugana lone FM sala tseka tingari tingani ku va hi ya mahungu na misava ya awara yan'we lawa hi nga ta tiseriwa Maninkosi na Chauke ivi kusuka kwalano Bujimi va kona laha hi ta bula na vona Bujimi Machaka va suka ka African National Congress va ta va kha byela ku ri xana va fika kwihi hi timhaka ta leti va nga tshama va vulavula hi tona ta meyara na ku thoriwa ka yehe ka swivandla leswi va nge swi koho hi ndlela leyi swi tikomba ngeti va xifundzantsongo xa Vhembe ku ya hi leswi va vulaka so va tsandzekile ku yisa ni vula va ANC va tsandzekile ku yisa mavito xana swi na ntiyiso ku va tsandzekile ku yisa mavito ke hi ta va hi kha hi twa vona la va bula na yena kambe sweswi
a hi yeneni ka Maninkosinath Chauke va ta swi twisisa ku hikokwalaho ka yini ku ePhalavulwa Hoodspray Gravelot na le Akhonhu Isingwe eka 92.0 FM Munghana Lonene FM Makomba Ndlela khale ka holobye ehofisini ya president to vekiwa endlwini ya ku hetelela namuntlha kusuka laha a West Park a swilahlweni swa West Park a Gauteng a Johannesburg hi ndlela leyo leswi swi nga ta hetelela swi fambisa swona vayingiseri wa Munghana Lonene FM a va hlweli le lava vanhu a va hlweli loko u hundza misaveni xikan'wekan'we u yisiwa ndlwini ya wena yo hetelela hi ndlela leswi nga swi ta sala swi landzela endzhaku kambe hayi a swi fambelani na hina maendlelo ya hina i yan'wana Enka 8 minutes ntsena ku bela ora ya 13 mixero Munghana Lonene FM pemsha mbiri lexana ngona ku Afrika wa vulavula hi ndlela loko lo ta vona ntirho luwa ku famba njhani u nga ya ka channel 404 ya nhlangano wa haxi wa Afrika Dzonga i ta kota ku vona kenta ntirho luwa wa ku heleketa ndlwini yo hetelela ya khale ka holobye a ofisini ya president iSophahat kusuka le a swilahlweni swa West Park ba African National Congress a Limpopo ava se thola meyara ku ya hi laha va nga tivisako hi ndlela yaleyo kumbe va thorile a hi tivi a hi amukeleni Bujimi lava va nga ta hi byela kusuka tanihi muvulavuleri wa vandla ra African National Congress a Limpopo nkulukumba Machaka hi bula na vona laha Bujimi nhlekani Nhlekana my brother and to all your listeners. The last time we spoke loko hi vulavula a mi kha mi fanele mi la ku thola xivandla xa meyara ka masipala wa Collins Chavani ne le ka Sekhukhune a hi languteni ka timasipala to toleto mi thorile sweswi For now, we have not, my brother, and we have not because we have not received the 3 names. But ilava confirm kuri ka district kana region ya Sekhukhune ikumile the 3 names uma ka regional leadership ya ka ANC when they a replacement. Unfortunately, ka region ya Vhembe, we have not yet received the 3 names. And did they give you reasons as to why they did not furnish you with the names? In asa ANC provincial Limpopo, I used to be why regional leadership ya ANC ka Vhembe district why banga submit the 3 names. There is no that take us boss or even though they accept with regard to it Magata Collins Chavani municipality. If our see the 3 names, it take us in the interest of Collins Chavani municipality. And milangutela ku teka nkarhi wo tani kwihi hi nga langutela masiku mangani how many days time frame in the expect in the next 2 weeks kutamana ordinary PEC yo postpone and then it will finalize this issue. Okay. Now commission day one different issue but Jimmy ya first lady ya Limpopo as ANC loko va aki va lava ku nghenelela mi va pfumelela ku va nghenelela njhani? Firstly, we must send out condolences to family ka provincial chairperson and Navanova Limpopo province as a whole for the passing of Umama Megi Mathabata. Umama Megi Mathabata, we're still expecting a lot from her. Because she was one of the first lady who was running by the forefront of the First Lady Trust. She was visiting hospitals, delivering goodies. She used to deliver goodies to the elders and to the kids. And she had the love for the people of Limpopo province as a whole. So one of these are some of the memories that as the ANC will continue to cherish. And she has a respect for everyone, irrespective of the social standing, irrespective of her status. And that is some of the things that structures of the ANC and the people of Limpopo, we should learn from her. Yeah. So, do you have information maybe that you can share with the listeners in terms of how she will be laid to rest?
You will notice that yesterday it was the official memorial lecture or the memorial service in paying our tribute and respect to her. Tomorrow is the official funeral in Polokwane Historic Park, where she will actually be laid to rest. Okay. No, inkombo Jimmy, na ibritani amchabelela tani ANC imchabelela ku tiani mikota kupfuna chairperson ya n'wina inkombo. Inkombo. Sweswo mixero mgana lona FM lava hi bula na vona Jimmy Machaka va vulavulela ANC Limpopo hi kha hi languteka timhaka leti ta ku veri amavhikini mambirhi va ta teka xiboho tanihi PEC loko va Vhembe va nga teki xiboho xa ku va va tisa mavito a ni tsakela ku twa ku n'we va Vhembe hikokwalaho ka yini mi nga ri ku yiseni mavito mi hava mavito ku endleka yini loko mi ri koho hi byeleni n'we va Vhembe ku hikokwalaho ka yini mi nga ri ku yiseni mavito mi hava kumbe ku endleka yini ke na ko loko ve mi lava va lava nga koho ku va vo va ya ku mahlweni a va yi mahlweni kambe yisani vito mo ku hi lava lo a va ye a ya mahlweni ivi ti-process ti hela ku ya hi vo va ANC tanihi hi Bujimi va kombisaka timhaka ta toleta ku ri sweswi va lo khomela mavumaka kona sa hi ku tumikisela ma hile ka 0860002543 na salele timinete ta 15 leti hi nga kota ku va mina na wena hi bula ngopfu loko kha hi languta ka timhaka leti ti fambelanaka na tiko reru hi ndlela le swi endla malembe mambirhi ku ve na hoyi liya yi nga va koho le a Gauteng na le a KZN loko swi ta ka timhaka ta ku va vanhu va tikuma va kha va endla madzolonga se loko hele malembe mambirhi swi vula swin'wana a swi vuli swin'wana hi dyondze yini ka timhaka ta ku onha nhundzu hi ku loko ho tshika hi vilela nyana hi onha nhundzu ya yini leswi swi hi tlheleriselaku ndzhaku tani hi rixaka hi ndlela leti nga ta timhaka leti kumbexani hi nga vulavulaka hi toko ya mahlweni kambe ke a hi koti ku khometi timhaka tihi kumbe tihi le ka 0860002543 valawu dzinhleka minjani hi fokele minjani mi nge ni pfuneta ka liya ni nga twa advocate ni kha mi va vutisa ku xikongomelo xa tatana Zuma i ncini ku ya mahlweni ku sweswi yi endle laya yi tsandzile laya ngopfungopfu loko vativi va nawu va kha va ku hayi leswiwani a swi na prospect ya ku humelela kambe va tama va haya mahlweni xikongomelo loko mo twa vanhu va politiki hi va understanda ku antswa ku va endla yini loko mi la ku twisisa hi 1996 loko ku tsariwa constitution ka ANC a va ri divided ku na vanhu lava nga vulavula ku constitution leya hina leyi yi too compromise and yi ta hi dlayisa hina vanhu vantima lava nga dyondzeka va ku why is the best mi nga yi tirhisa ku endla xin'wana na xin'wana se vona va le ku yi boxini loko mo langutisa ti-case letintshwa hinkwato leti taka va ta mi byela ku kandla report yi te why sweswi mi endla so ka lava i xikombiso xa ku kombeta ku ho hi mi byerile ku laha hi le ku compromising and swi ta tikela munhu lowu a ka a nga ri na mali only a person who've got money yena a nga ta succeeda loko a kota ku lwela swilo leswi hi yona va le ku dyondziseni ka politics loko mo langutisa pfuka va nga nghena loko mi analyze swilo hinkwaswo va endle ku va na interest ya ku vanhu a parlamenteni va sungula ku twisisa ku endla yini hi ku a va ri na vision leyo twisisa ku vanhu va Xikwembu n'wina mi nga dyondzeka ngopfu mi fambela ehenhla mi nga yi evanhwini na loko va nghena va byele ku i president ya vanhu se vanhu vo tala you don't understand politics leyi tlakiwaka hi tsakela ku a va na mhaka ku va winile leswi va swi lavaka i ku boxa timbhovo ka constitution leya hina ku loko hi ta tshama hansi ku no swin'wanyana a swi amendiwi hi va hi ri na ti-case leti nga winiwa because mi nge yi amendi ntsena va ta ku mi endle yini mi traye yini hi kwihi laha swo ka swi nga tirhi politically va le ku wineni but hi xinawu na ku langutisa a kusuhani loko mi kha mi langutisa a ni koti ku twisisa ku endleka yini mina ni ve munhu wa lakinyana gama lowu wa Rob Davis ni fambe nyana na vona ka trade and industry ni dyondza nyana ni twisisa politiki leyi va tlaka ku yi pfuna ku na swilo swo tala this country ya hina loko mi nga ri na evidence you can't do anything mi fanele mi boxa mbhovo loko mi ya yima mi ku no hi la na la na la hi swo swi hi tsandzaka na loko mi ya amenda na refera ti-case kambe mali ke yi huma kwihi valawudzi loko a hi khale ngopfu ni bule na Mzanele Manyela a kha kombisa timhaka ta ku a swi ta swi kahle ku vanhu va nyikela
se loko va kha va with cost va ta yi kuma ku mukhalabye problem i mhaka ya ku loko va ku with cost van'wanyana va le ku protesteni ka constitution ku leyi hi nga yi tsala yi right mara loko mo langutisa ka xisiwana mpheleni a nga fana na mulawuri a yi n'wi pfuni nchumu because ku na swilo swin'wanyana na tsundzuka hi va 1998 a va vula ku loko vanhu va za va ya ka CCMA loko munhu a endla appeal n'winyi wa khampani a ku fanele ku va CCMA yi yimelaka munhu loyi not yi luya a ku a nga ri na hama mina ni ri na family ndzi appeal ni kuma ku ku na problem yin'we leyi ya ku mina ni tlhela ni fanele hakela ni ta hakela yini ni kha ni lwa na mulungu ni ta hakela yini se a ku ri na ku kokelana ku okay loko CCMA ku mulawudzi i winile loko n'winyi wa ntirho a ku appeal a ku vi CCM yi ni yimelelaka ku yi ni nyikete xiboho lexi hi mhaka ya 1 2 3 because vo hi frustrata lava nga na mali o swi tiva ku loko a ni hlokole ntirhweni a ni fe mina ni fika ni ku okay ni ya wina ka CCMA a ku appeal ni ya appeala yini ni ya appeala yini because leswi ni lelaka ndlela 20,000 appealile va 80,000 ene loko se mi nga handzi nchumu swi vula ku mi lahlekeriwa case leyi yi lahlekile se ku na vanhu vo tala va nga twisisi that's why loko mo twa loko va endla swilo swo tala va le ku boxeketeleni ka constitution leyi ku hi kota ku pfuleka ku na case yin'wana loko mo tsundzuka loko va sungula a va te tatana lava va yimelelaka va ku na recession va ku a swa ha endleki swi qinile loko swo za swi ya ka constitution ka high court swi herile va pfula se ha swi tiva ku swi kona mi nga wari in a long run hi ta va cancel na hambi va nga ri kona ku ya va hi pfune la na la kambe mali ke yi huma kwihi ku vete va hava mi chava ku vulavula tatana president alla ku tiboha Nemtini bana udin kesiri swinene karome eko 0860002543 ay ko tuming sarome ko o angula o kuyini hi ndlela yo le 0860002543 lo un'wana veri kuna Mathe Azanin nhlakata la un'wana wa lava va lwela ku timfanelo ta vanhu hi ku ya hi miganga loko swilo swi nga fambi kahle la a ntiva hambi hi vona Mathe nhleka oh so but ni va tlerisile a hi n'wini ya vanhu va tle i pfukeni minjhani ku ta hatisanyana ni hlamarisiwa hi lava tsundzisaka Zuma ku a fika ku tsundzusa leswi nga te yini hikuva loko munhu a endla private prosecution ku na milawu leyi landzeleriwaka loko NPA yi nga si tshama yi ala ku prosecute munhu ku ya hi nawu a ku na ku u nga kombela private prosecution hikuva i fanele i rhanga munhu loyi NPA yi ringetile matsinga ivi yi nga voni nandzu ivi yi ala yi vuyisa a case kumbe docket yi ku a hi nga swi koti ku yisa nandzu lowu mahlweni hikuva a hi na ti-prospect of success se mina ni nga murili eka nandzu lowu ivi ni ta loko swi ta koteka ni nyikeni certificate xa ku n'we maala ku prosecute se ni le ku tivutiseni ku vanhu lava a va xi kume kwihi tiloyara ta Zuma certificate xa ku ala ku prosecute President Ramaphosa because that is your first leg in law leswi u fanele ku rhanga u swi endla ku checka the balances whether who refused to prosecute who hikuva a ku nga ri na nandzu lowu a wu pfuriwile henhla ka tatana Ramaphosa se ni le ku tivutiseni swivutiso xikulukumba ngopfu ku vanhu lava vo tikhatala hi la ku dya mali ya nkulukumba loyi kumbe leyi a nga swi voni na ni le ku tivutiseni swivutiso swin'wana swikulukumba ku kambe Mathe ka ku nghena nkulukumba mulawudzi sweswi va kombisa ku hayi leswiya i project leyi president khale ka president va nga ka yona ya ku komba mavangwa ya vumbiwa bya hina se va kha va yi tlhontlha hala na hala ku endlela leswaku ku ze ku huma ntiyiso wa mhaka vanhu va ta kota ku hetela va swi twisisa ku kahle vumbiwa lebyi hina hi tinyungubyisaka byo hi nge bya xiyimo xa le henhla a byi bya xiyimo xa le henhla se va le ka project ya ku sirhelela vaaki i ku ya hi tatana mulawudzi sweswi tatana mulawudzi ku na laha vumbiwa bya hina impela byi nga na mavangwa
kambe swin'wana a swi lavi vumbiwa bya hina a hi languteni ku nawu ri yini nawu ri munhu loko a kombela a nga si kuma a null prosecutor certificate i fanele ku va leswaku a kombisa leswaku khalanga a va chajiwile va bini hi mpamu mi ala mi ri a ku na case mina yi kona ni nyikeni certificate. Now based on the facts of law, not on constitution, swa hambana ngopfu. Kuna milawu, kuna constitution. Of course constitution yi landzelela kuna leswi khavaraka nawu eka swona. Aningo hi constitution wo nawu lowukulu. Se ene loko mo languta loko kha ku tlhontlhaniwa la ku fana na leswi advocate va nga vula so president va kombise timhaka ta ku pele ku kandziyeriweni timfanelo ta vo ta ximunhu leti ti nga koka yini ka vumbiwa Sikalanga vumbiwa could be the supreme law yes kambe it's not the supreme law of milawu leyi n'wanyana yi yisa ku khoto. Loko hi za hi ya ka constitutional court hi va hi kandziwe timfanelo to karhi xivutiso hi lexi xana Ramaphosa va kandzile kwihi timfanelo ta ku vona va ku tatana Zuma swa ku vona a va nyike private prosecution va na ku dila na president hi xivangelo lexi va nga yima ku timfanelo ta ti kandziwela handle ka loko tatana Zuma a very anti mani twana mathe riqingho ra n'wana ri vuye ri nga twa kambe leswi va vula swona i ku very va president va honise xikombelo xa vona xa ku va endla xa n'wanchumu mayelana na muchuchisi na muteki wa mahungu loko va pfutise vuxokoxoko bya vona bya swa rihanyo hi la nyipiso nga kona. A ku na lomu president va nga honisa nchumu hikuva president a va tirhi swona so ku na leswi swi tirhaka hi sweswo a ku komberiwa ka president sweswo va fanele va landzela milawu tilawara ta vona to fanele va kombisa sweswo leswi mi nga kandzeriwile tinawu kombisana eka constitutional court ku ri kumbe eka human rights yona yi tirhaka hi ti-rights ta munhu va nghena kwihi tatana Ramaphosa la hikuva ti-human rights tatana Khalanga hi tona loko mina ni kandzela timfanelo ta n'wina it's either ni mi challenge constitutionally kumbe ni mi yisa eka human rights commission kumbe ka not necessarily ka public protector kambe eka the human rights ni tsala ku hi lava Khalanga va le ku ni kandzeleni leswi na leswi naswona a fa sungula kwalano swi fanele hi rhanga hi ya kota maphoriseni maphorisa va vona ku ri mpela ku va ku ri na case leyi nga khomeka ku xana loko yi nga ri kona va prosecutor va ala ivi n'wina mi tsala human rights ku va ala ku prosecute a va advise kahle a ni swi tivi ku va advise hi mani a hi nga vuli mali ta vanhu kambe lahaya ku le ku yeleni ku dyeriwa mali ya nkulukumba loyi ni lava ku hlamula hi ku hetelela leswaku i mani a hakelaka timfanelo leti ni van'wani va hlamula va ku president a va ha ri ku hakeleni swo hambana ti-president swi nga endlela va ha ri ku hakeleriweni hi mfumo ni tsundzuka ku ve na xiboho leswaku president a va ti hakela ta milawu hinkwaro mara ku na leswi khavaraku ti-president leti nga huma va hakeleriwaku milawu loko va ya court a hi hinkwayo leyi va nga vula leswaku president va fanele va tiyimela swi nga ha endleka loko endla vulavisisi kahle tatana Khalanga president va hakeleriwa hi mfumo nemetweni mati inkomo hey ya kule ku tikeni kambe ke le 0860002543 tirhisana mathebela dp@sabc.co.za ulele aye minjani na evukile mjani bothele evukile man ayi ulele la Peter an kombela ku hlaya ku phawula nyana sorry na story tile rame rand mara ni twe va vulavula ka ni ndar ku va vulavula ka Zulu ka swin'wana swa story swi nga kona ku yi karhi no wa Shaka Zulu a ri tirha ri tile mara na munhu no vula ku na man kombela ku veka ra vusiwana tanana ro loko langusa xitori xa president Zuma kumbe ka khale president Zuma na leswi swi ta ku tatiwa ku ri khoto yi vula leswi nga valala swona na ku ta va na ti-cost kumbe ku va fanele va ta hakelela milandzu ya kona liya ni kahle a ku ri gambit hi rito ra va tirhisiwaka ku na Russian gambit ku ri a ku ri timhaka ta step aside hi fanele hi twisisa ku ri nkarhi lowani a ku laveka yini a ku laveka president Ramaphosa hi ku constitution ya ANC yi ve na yi tivisa kumbe ANC yi ve yi teka resolution ya ku ta va na step aside loko munhu o tshika
ava a ri tikuma kha a ya a Khoto kumbe a ri ku tengisiweni so u faneke a yimela tlhelo a nga yi ka timhaka ta ti-contest so nkarhi lowu swi nga fika hi kona leswi a ku ri nkarhi lowu a ku yiwa ka conference kumbe a ku yiwa Nazareth se la ku ri ndlela ya va ta zama pfulela Mkhize kumbe function leyi famba na President Zuma o khale ka President Jacob Zuma mara nakambe hi tlhela hi vona trending one leyi nga ku yi nga hi moxela tikweni loko swi nga langutisiwi kahle leswaku munhu loko o tshika a famba against President Ramaphosa u fanekele ku va a tlhela a panichiwa nyana ku loko a ya Khoto fika va vhela ku ri u fanele a tlha hakela na ti-cost teto swi ya tola ku tikhoto ta tiko ra hina ti ri ku hava munhu loyi a nga ta famba ku a ya lwa na President Ramaphosa hi ku hinkwavo vanhu lava va nga tshama va hlangana na President Ramaphosa loko yi pfaliwa case ya kona u fanele u hakela ti-cost not to say ku ri ndzama ku lava ku hlasela president mara no vula ku ri tikhoto ta hina tanihileswi va ngo ku na separation of power tikhoto ti fanele ti yimela ti ri toxe parliament ti yimela ri yoxe ofisi ya president na cabinet va ti yimela va ri voxe hi faneke hi tshama kha hi vona ku hambana ka swona mara hi nkarhi wa sweswi mi ta kuma ku ri tikhoto ti voyamela ngopfu ku tlhelo ra yini ra ofisi ya president mara hi la ku tshama ngopfu ka tota ta tipolitiki ni twa vulavula mhaka yo tika swinene leyi yi nge le ku yimbombometeni ya July unrest ku na sweswi a yi ze yi ku endleka nchumu yona ene i moya lowu i nga ku loko ka hi nga wu tlhogomeli kumbe ku ya noya swi ta hi hlupha ngopfu hi ku xin'wana na xin'wana ku yisiwa tliliniki xin'wana na xin'wana ku yisiwa xikolo se nga va na moyanyana wun'wana a Gauteng before hi ta vona leswi swa ta July unrest ku hamba ku hiseteriwa swikolo tindhawu leti ku hambanahambana ka swona mara swin'wana swa swona swi hlohleteliwa ngopfu hi mhaka ya ku ku na vanhu vo tala va nga le ka business and mayita business ni valava ku yona ni nga ta nga yi boxi kahle xilungu va entrepreneurs hi ku loko mitirho yi nga ri kuteni hi yoxe hi boheka ku ya hisa ku ri ta kota ku hayariwa phela ku se a ya pfuxeta yini na yini na yini wona imani ya kahle nkesi hi swona mhaka yin'wana ya kahle swinene leyi hulela va ta ku na yana kambe ka nkarhi wihi bondo kako i 29 timinete ku nga si ba awara ya mbirhi a hi tweni ku mahungu ya awara yin'weta ya awara ya mbirhi ya ta emisekweni kusuka kwalano Zuma na mina na Ike Ngobeni tata laha hi le xihlobyeni xa vuxokoxoko lebyi anamisaka miehleketo Afrika wa vulavula.